dobro jutro. Znači, uz najbolju domaćicu na fakultetu, hvala. Za fakultet najbitnije je naučiti da kuvate kafu. To je to. Eventualno probate, izgorite jezik i kažete nije vrelo. Što je dobro? Nije vrelo, evo dobro. Dobro je. Vidite moj novi make-up. Zato si kasnila. Zato sam kasnila, ustala sam posebno, evo znači... Čekaj, polako da se... Ajde, to je fokus, okej. Znači vidite, ustala sam u 7 samo da bi se šminkala i da jedem na tenani i da gledam seriju. Peace. Stvarno, jako mi je neprijatno. Ajde. Ćao. Dok oslava na glavu, eto ti kade. Ma su bili... Svi su bili malo... Aj opet ona, Viško. Sam uživo, pa sad se tek onda naložio nove pripovjetke. Ali to tako ide redom. Nemoj, molim. Ne pada. Čekaj, a zvuk ništa? Ma i zvuk i sve. Ovo je pravo, jesu. Ovo je šta, sad još... Sam onaj ne radi, sam onaj bravo. Tarija. Tu, aj sviraj. Ne vidiš se sad. Pa gotovo. Nije dovoljno velik kadar da bi se vidjelo kad se pokloniš. Dobro, nema više. Darija. Jel mogu neki savjeti za crtanje? Neki savjeti za crtanje? Ne uzimaj savjete od mene. Glava magije. Ne sakrivi se izi toga. Darth Vader! Eto, snimi kako nije uključeno grejanje. Da ih tuži. Ajmo, ruke gore svi. Radna atmosfera. Gdje su blazeri? Bruke, curke. Da, snima sve vrijeme, samo to ću da kažem. Snimaju i fotkam i sve. Dobro, Ja se vidim da sam rado isto. Naravno. ovo je glina, znači moraš da upoznaš ljude sa glinom našom. A dobro, šta, bitan je Tamari rođen, šta si ti sad glina? Glina je tu svaki dan. Pa to je za njen rođendan rađen. Nije tu za moj veliki akt. To je paket. To je to. Ajde, neki savjet životni. Eto. Budete srećni i iskreni. Ajde, neka zdravica Tamari. Živeli. Ja imam posla. Živeli. Ajde, mi imamo posla, mi idemo. Hoćeš? Bravo, zdravo je. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, sticka bam, bam, bam. Sticka bam, bam, bam. Sticka bam, bam, bam. Bam. Sad. Znaš kako, hoće prehlada kad se depiliraš, znaš. Ne iščupaš dlake pa odmah krene na nos. Aha, čak.